Slijedi predstavljanje kandidata za zastupnika nacionalnih manjina, gospodina Nedžada Hodžića. Gospodine Hodžić, dobar vam dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Vezano za gospodarsku politiku, koja je prva tema našeg razgovora, koje su glavne smjernice gospodarske politike vašeg programa? Gledajte, nacionalnog bogatstva niti jedne zemlje nema bez proizvodnje. Zato bi ja ponovio da ono što treba u narednom periodu činiti i raditi je u stvari razvijati proizvodnju, počeo od poljoprivredne, industrijske, naravno i usluge i ono sve što ova zemlja može nuditi svojim geografskim položajem, ali ja bih još jednom ponovio proizvodnja, proizvodnja i proizvodnja. Bez toga nema. Dakle, u proizvodnji vi stvarate nekakav višak vrijednosti, time stvarate nacionalno bogatstvo. Živimo u kapitalističkom sistemu gdje se naprosto sve mjeri kroz novac, a bez proizvodnje, bilo da se ona plasira van ili na domaćem tržištu, naprosto nema nacionalnog bogatstva i tome će se trebati zbilja posvetiti u narednom periodu. Proizvodnja je naprosto zapuštena. Hrvatska je nekad bila zemlja, odnosno država ili republika u socijalističkoj Jugoslaviji koja je imala puno više proizvodnje nego danas i tome će se stratezi ili onaj ko bude vodio vlast i vladu u narednom periodu morati posvetiti, stvoriti preduvjete za razvoj proizvodnje je temelj za budućnost ove zemlje i za nekakav rast i bogatstvo nacionalno. Socijalna politika, treba li išta mijenjati vezano uz kriterije u socijalnoj politici? Da. Trebalo bi stvari socijalu prilagoditi mogućnostima. Naravno da bi trebalo više zahvatiti tamo gdje ima, odnosno kod bogatijih i pojačati taj socijalni standard nekakav ukupni. Međutim, valja voditi računa i o tome da se ta socijala ne drži na račun zaduživanja zemlje. Mi ćemo svi morati shvatiti da je vrijeme da počnemo živjeti na način da trošimo ono što zarađujemo, na način da trošimo što gospodarstvo ove zemlje može podnijeti. Pa u tom pravcu, ja bih rekao, i socijala će morati biti reducirana tamo gdje, dakle ja je ne zagovaram reduciranje, ali zagovaram da bude u srazmjeru sa onim što vlastita proizvodnja može podnijeti, a ne da to bude na temelju prodaje nacionalnog bogatstva ili daljnjeg zaduživanja zemlje koje se približava obzirom na zaduženost u odnosu na bruto nacionalni dohodak kritičnoj nekoj razini i ne bi želio da nam se dogodi i zbog socijale nekakav grčki scenarij. Jeste li možda za uvođenje imovinskog cenzusa ili treba ostati na ovome do sada na prihodovnom? Pa gledajte, u svakom slučaju bi što se tiče imovine trebalo izdefinirati, ne možete imati nekoga koji ima stanove za iznajmljivanje, a da se bilježi nekakvu prima socijalnu pomoć po ovom ili onom osnovu. Dakle, tu bi trebalo napraviti, kao u cijelom hrvatskom društvu, jedan dubinski snimak, ja bih rekao, rendgenski i onda vidjeti ko je za socijalu, ko nije. Navika je ljudi da se naprosto naslanjaju na državu i gdje treba i gdje ne treba. To je dugoročno neodrživo, morat ćemo napraviti red u svemu pa i u tome. Na koji način, možete li biti možda konkretniji oko tog pitanja? Govorite o jednoj vrsti revizije socijalnih prava. Na koji način? To je vrlo teško izvršiti, to je velik posao, veliki zadatak. Pa čujte, to će morati porezne vlasti ili Ministarstvo financija napraviti, naprosto vidjeti ko je taj ko prima socijalnu pomoć, gdje živi, šta ima od imovine, čime raspolaže, tako da se u stvari ustanovi da se vidi da li je to stvarno čovjek ili osoba za socijalna davanja bilo kakvoga tipa. Oni ljudi koji zbilja to trebaju, njima se to mora obezbijediti. Život je danas poprilično skup, dakle taj minimum bi trebalo povećati. Standard koji obuhvata ili primanja koja obuhvataju one minimalne i pokrivaju minimalne troškove. Ali tamo gdje god se pronađe nešto što ja bih rekao sumnjivog karaktera, tu bi trebalo pozvati malo i na moralnost ukupnog društva i svih tih ljudi koji se naslanjaju na državu na ovaj ili na onaj način. Kad se naslanjate na državu, vi se indirektno naslanjate na gospodarstvo. Gospodarstvo snagu ima takvu kakvu ima. Tako da, znači, apsolutno se zalažem da se polako u ovoj državi uvodi red. Mislim da bi tu trebalo puno će se posla trebati napraviti, ali taj nekakav dubinski snimak društva se mora napraviti da se onda od njega krene ka jednom kvalitetnijem životu. Jeste li za ulazak u Europsku uniju i na koji način Hrvatska treba voditi svoju politiku prema toj Europskoj uniji? Mi smo na pragu Europske unije, dakle mi već smo, da kažem, potpisali predpristupne pregovore. Ulazak u Europsku uniju će donijeti nekakve male, sitne probleme, ali otvara veliku šansu. Otvara veliku šansu, ipak se otvara, ja dolazim iz poduzetništva. Ako mi sa tržištem od 4,5 miliona ulazimo u tržište koje je teško 300-400 miliona ljudi, dakle onda je to velika šansa. Naravno, naša država mora naći modalitete kako da nas poduzetnike stimulira da se pokrenemo prema Sloveniji, prema Mađarskoj, prema zemljama koje su već u Europskoj uniji. To je velika šansa, budemo li je znali iskoristiti.
Nemojte zaboraviti da dijaspora u Europi, dakle hrvatska dijaspora je jedan ogroman potencijal u komunikaciji, pa ako hoćete i u otvaranju nekakvih specijaliziranih restorana, trgovina, prodavaonica gdje se naša proizvodnja može plasirati. Velika šansa, jednom riječju jedna velika šansa. Budemo li znali stvoriti preduvjete da se poduzetnike potakne da izađu na to veliko tržište. Mislim da ovdje je poduzetničke snage dovoljno, da ćemo mi to svi znati, evo i sebe ubrajam u to zato što jesam poduzetnik i mislim da bi ulaskom u Europu se neke stvari ipak pozitivno razvijale za ovu zemlju. Odnosi u regiji, politika koju Hrvatska ima prema svojim susjedima, je li po vama to dobra politika, treba li ju mijenjati? Pa mislim da ovo što je na sceni iz ureda predsjednika države je apsolutno jedna politika pomirenja, a prema našoj matičnoj zemlji, što je meni kao Bošnjaku izuzetno važno, predsjednik Josipović je po preuzimanju mandata ispričao se u Bosni i Hercegovini za politiku ove zemlje iz 90. godina, što nama Bošnjacima izuzetno znači. Dakle, on zagovara cjelovitu, nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu, što nama apsolutno odgovara. Dakle, ja se tu fokusiram na Bosnu i Hercegovinu jer je to moja matična zemlja i mog naroda bošnjačkog. Dakle, politika sad je bitno drugačija od onoga što je nekad bilo. Ima tu još uvijek političkih opcija koje zagovaraju treći entitet, nekakva rješenja u Bosni i Hercegovini, ali mislim da Bosnu treba čuvati kao nedjeljivu zemlju, tri naroda, ravnopravni građani unutra. Što se tiče politike prema Srbiji, mislim da i tu se radi iskorak i da tu valja. Ratne rane su velike, politika iz 90-ih iz Srbije, naravno znamo šta je uzrokovala, ali život ide dalje, moramo se otvarati, moramo surađivati. Na kraju krajeva mi svi u regiji govorimo 3 jezika, recimo i srpski, i hrvatski, i bosanski, ali ih razumijemo, što je vrlo bitno. Povezani smo, ja bih rekao, do obiteljske razine i nema razloga, nikakva treća Jugoslavija, ali nema razloga da u budućoj Europskoj uniji, o kojoj očekujemo vrlo brzo i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, svi skupa ne živimo zajedno, a s druge strane Hrvatska država u ovom momentu mora dati doprinos da se i Bosna i Srbija pa i ostale zemlje iz regije čim prije približe i uđu u Europsku uniju. Evo, gospodine Hodžić, slijedi niz pitanja na koje bi vas molila da mi odgovorite samo sa da ili ne. Da čujem. Jeste li za smanjenje broja općina i županija? Apsolutno da. Jeste li za smanjenje broja zaposlenih u državnoj upravi? Da, naravno, ali napraviti jednu funkcionalnu upravu koja će biti na usluzi građanima i poduzetništvu. Jeste li za smanjenje doprinosa na plaću? Da. Jeste li za ukidanje povlaštenih mirovina? Da, apsolutno. Za liberalizaciju zakona o radu? Da. Jeste li za smanjenje PDV-a? Da, ukoliko je to moguće, ukoliko to možemo podnijeti u ovom momentu. Jeste li za omogućavanje predsjedničkog veta na zakone? Trebalo bi na ovlastima predsjednika bi trebalo poraditi, pa prema tome i u jednom kompletu promjena ne zagovaram nikakav polupredsjednički sistem, ali mislim da bi se tu, da bi sljedeći saziv parlamenta o tome imao što reći. Jeste li za reviziju registra branitelja? Da, apsolutno. Jeste li za uvođenje poreza na dobit banaka? Nisam dovoljno stručan da kvalitetno odgovorim na to pitanje. Mislim da tu ima zagovora i da i ne, ali to treba zbilja prepustiti stručnjacima. Jeste li za legalizaciju istospolnih brakova? Nisam za legalizaciju istospolnih brakova. Jesam za svaku slobodu, pa i slobodu spolnog izražavanja, ali ne vidim da u tom braku, da to možemo povezati sa brakom kakav je između muškarca i žene. I jeste li za nastavak gradnje Pelješkog mosta? Ne. Niste. Evo, gospodine Hodžić, imate još minutu gdje se možete obratiti gledateljima, svojim biračima u ovu kameru. Evo, s ove strane, pa izvolite. Hvala vam lijepa. Pa evo, ja bih iskoristio ovu minutu da se obratim Bošnjacima, Albancima, Makedoncima, Crnogorcima i Slovencima, da ih pozovem prije svega da izađu na izbore, da ih pozovem da ovaj put izaberu manjinsku listu i da zaokruže broj 3 na toj manjinskoj listi na kojoj je moje ime i ja ću se zbilja sa ulaskom u parlament potruditi da politika koju su ili rad u Saboru manjinskih kandidata kakav je izgledao do sada ne bude više takav, nego da se da puno veći doprinos manjinaca u radu Hrvatskog parlamenta. Gospodine Hodžić, puno vam hvala. Hvala vam. Bilo je ovo predstavljanje kandidata za zastupnika nacionalnih manjina, gospodina Nedžada Hodžića.